kundi le to sado hudo do batela ni do wea do mau ko igbe lobo do gan holo no me gbande gbe alo gbigbo mewe do gan to ho bo kundi le to da liji lobo jawenwe nunka do nwe do aide ko egbe mau ko zegbeta lobo na tunkanuwe ba na jadro koko ana lo hamiwa kwa bado la santa de welu mi memba na khode ba krona se dagbetwe mina hanundo deransi we mama Somme 81 verset 6 et yurando et sadodo senu Joseph vile wenwe eton arwa edipoué un segbede nka tume si gbewe ha gbewe da numido ma uzeweda ga eku gan wonu egbetor zeweda ga desu basi khujile ha ene utuwa dijoni gbo ma usi senku ile di wonu ma udo eya esogbe banade kunuo aikungban debu toho debu akota debu de ko zeweda jamasi kwenna bideli bafano lelele kwewe di le kwewe bonu koma inuko yimade aba gudo yimade ha ndo egbedi lo Jésus Christ sin koron no me ye tun kanwe lobo jo do ba je jiro koko ni monwe alfi debu ndo ami pondidiko ndo gbeto koron no debu sunu debu nyonu debu de no donu ndo gbetweji bo ko edele do wan tiaro gbetweji o yande gbe bodo ache toni fioro Jésus Christ sin koma yeni jaido nu kontwe nu etoni gosin gbazantweji do Jésus Christ sin koma ami unda besiegbe ni no me mon coton de lo gbazanto me lo taba donu ba anolita mende wo ya ina idoro nu konwe lo bona segbe nuwe do Jésus Christ sin koma ami khode lo bona khonkono debu de gbere ba kuno de kunu do wela nuwo yeni doro nu konwe do Jésus Christ sin ka kono mi khoda de do akuno zanglame elome anade kunu ba kundi de tue na dongbeto gegewa akuno me do Jésus Christ sin koma amen kundi de to si we ma va ko dalome lo ba ko intichelo Jésus Christ sin koma anandi nu pon lo bana hunu to mana ganchero banade kunu do Jésus Christ sin koma adi nu delo botnera chelo gwazami to me onla amino commentaire ma lo partager ka me ayi wana le do Jésus Christ sin koma mi khodede amen.